rwose Iran iteye ubwoba ku buryo budasanzwe. Nibwo ejo bundi nibwo yagabye igitero ejo nibwo yagabye igitero ku nzu ya Netanyahu, umuyobozi ukomeye, minisitiri wa Israel, igabaho igitero gikomeye, inzu irasenya kuri za misile zayo zikomeye, ndetse bivugwa ko hapfiriyemo umuvandimwe wiwe. Hari amakuru yatanze, ayo makuru yatanze niyo ari mu byashingiweho bitegura igitero. Umva yavuze ati, yavuze umubare w'ababateye, avuga intwaro bari bafite. Ni ukuvuga ngo ku buryo urumva baje bazi imbaraga z'umwanzi bagiye guhangana nazo. Ikintu no kindi cyari gikomeye bagomba kwitegura, bagomba kwitegura uburyo bwo kujijisha ingabo za Uganda kugira ngo zitaza kwinjira mu mirwano nazo. Yego, uburyo ro bateguye kuzijijisha nta bundi. Ona Idi Amin yari umujenerali wafashe ubutegetsi ku ngufu, na ubaho mu buryo bwa gisirikare, ku buryo kenshi ingendo ze zaratunguranaga n'imbere mu gihugu. Rero icyo nacyo barakifashishije ubwo bageraga Entebbe, indege yabazanye ikimara kugera ku kibuga, hahise hasohokamo imodoka Benz y'umukara iriho ibendera rya Uganda, nk'iyo Idi Amin agendamo. Ibyo babikoze kugira ngo bakimanuka mu ndege, abasirikare ba Uganda barinze ikibuga bataza kubona ko batewe ngo babe babarasaho. Noneho rero bakibona imodoka batangira kubazanya hasi, perezida ageze hano ate, ese hari gahunda, kuko ubusanzwe perezida ingendo ze zirategurwa cyane. Noneho uko kuba bibamo urujijo byatumye imodoka iza isatira abarinzi b'ikibuga. Noneho abandi bakomando bari babari inyuma bose baba bamaze kubona neza uburinzi bw'ikibuga uko bungana, bose barabarasa. Barabarasa ku buryo kandi bakoreshaga ziramunda zidasakuza, ku buryo nyine abaguweho nyine n'ishyano nabo, nta bundi buryo bwo gutabaza no kumenyesha abandi bagize igisirikare cya Uganda ko igihugu cyatewe. Operasiyo rero iragenda mu batungura ibyihebe, nuko barabirasa barabyica. Bamaze kubyica noneho batangira gusohora abafashwe babohereza mu ndege yari yateguwe. Operasiyo rero ijya kurangira, urumva uwari uyoboye operasiyo ni Jonathan Netanyahu, mukuru wa Benjamin Netanyahu. Noneho rero urumva nk'umuntu uyoboye operasiyo hari responsibility bafite, kujya kubashuwa yuko abo baje kubohoza bose bababohoje, kumenya yuko abasirikare be bose bari safe. Ni ukuvuga ngo muri make niwe bagomba kwinjira mu ndege bwa nyuma. Hanyuma rero bamaze kwinjiza imbohe zabohowe, abasirikare bose bamaze kwinjiramo, Jonathan agiye kwinjira, hari umwe mu basirikare ba Uganda, ntawe uzwi niba yari yakomerekerejwe cyangwa atari yakomeretse, ariko ikigaragara nuko yari muzima, utari wapfuye kandi agifite intwaro ye. Niwe wabonye ko bagiye, areguka afata imbunda arasa Jonathan, amurasa rwose, yamwitondera amurasa urufaya ku buryo yahaguye. Operasiyo rero iba irangiye ityo, haragiye abasirikare bose bari safe, uretse uwari ubayoboye wari umaze kuharasirwa. Nuko operasiyo hari bahise banayimwitirira, bamwe bayita operasiyo Jonathan, abandi bakayita operasiyo Entebbe cyangwa Thunderbolt. Wowe yakozwe ngo ni nk'inkuba. Ni operasiyo yamaze iminota 30 kabirarangiye, bavuye Uganda bamaze kugenda, batahukana intsinzi ariko ivanze n'agahinda, kuko umwe mu bakomando bayo bakomeye wari uyoboye operasiyo yari amaze kwasiga ubuzima. Ayo rero niyo mateka wenda mu ncamake twavuga ku muryango wa Jonathan ndetse umuryango wa Benjamin Netanyahu. Bose na barwanyi, na abasirikare kandi b'ingenzi bakomeye, kuko n'uwo bikekwa ko yabaye yapfuye nawe yari umusirikare, ariko akaba n'umwe mu bahanga bakora mu bijyanye na nucleaire. Urumva urabizi ko abayahudi ari abahanga muri domaine zitandukanye, ni kimwe mu bihugu bifite intwaro kirimbuzi. N'umwe rero mu bahanga Israel
yari ifite cyangwa se ifite, kuko ntabwo biramezwa niba yapfuye, ariko abaye yapfuye bikaba binasobanura yuko abavandimwe bose baba bashize, yaba asigaye ari we wenyine mu bavukana nawe. Benjamin Netanyahu. Yego. Benjamin Netanyahu ubu nawe atazapfa azize urugamba. Nshuti bakunzi b'Umushinga TV, muraho neza? Turabashuje cyane. Tugarutse muri wa mwanya mwiza w'amakuru atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, ariko kandi uyu munsi turibanda ku makuru avuga mu burasirazuba bwo hagati, mu ntambara irimo guhuza Amerika na Israel ndetse na Iran. Mu by'ukuri ni intambara ikomeye imaze igihe kirekire, kandi bantu murimo mutwumva bo mu Rwanda, bo hanze, mwese murabizi ko iyi ntambara irimo igira ingaruka zikomeye ku isi yose, yaba iz'ubukungu cyangwa se ku bintu bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi twahamagaye mwene data w'umusesenguzi mu ntambara zitandukanye. Bakwakiriye. Murakoze cyane. Ibwira abadukurikiye. Abakunzi b'Umushinga TV turamenyeranye, ni Ndamukunda Jean Pierre nk'ibisanzwe. Yego. Ndamuko. Yego. Iran ikomeze kwihagararaho. Byaratunguranye cyane. Yego. Byakekwaga yuko iyi ntambara itazatinda, kurikije imyiteguro uruhande rwa Amerika na Israel bari bagize, n'imbaraga bahagurukanye mu minsi ya mbere y'intambara. Batekerezaga yuko ari intambara izaborohera, bagatungura Iran, bakayikubita ahababaza, ikamanika amaboko. Iyi ntambara yaragoranye cyane, ndetse abantu kubyumva ukuntu Iran irasa ibihugu byinshi, ikarwana na Israel, ikarwana na Amerika, ibihugu by'ibihangange, ntabwo babyumva rwose. Ntabwo babyumva, ariko iyo ukurikiye neza amateka ya Iran, Iran iri mu bihugu bitigeze bikolonizwa. Iran iri mu bihugu bifite umwihariko wo kugira abaturage benshi, ariko bafite umuco umwe, bavuga ururimi rumwe, bafite imyizerere yenda kuba imwe, ko hejuru ya 85% bose ni abayisilamu b'abashiya. Yego. Urumva rero igihugu kimeze gutyo ni igihugu byoroshye cyane kugihuruza kugira ngo abanyagihugu bunge ubumwe. Buriya rero iyo abanyagihugu bashyize hamwe, gushyira hamwe bibaha imbaraga. Iyo rero bahuje mu kurwanya ikintu cyangwa se mu gukora ikintu, imbaraga zo kwishyira hamwe kwabo byanze bikunze zibageza ku ntsinzi cyangwa se zibageza ku kintu gikomeye. Ni nayo mpamvu uyu munsi bahanganye n'imbaraga zikomeye cyane, ariko kwa gushyira hamwe bwa bumwe bwabo buri kubahesha imbaraga zituma bihagararaho. Rwose Iran iteye ubwoba ku buryo budasanzwe. Nibwo ejo bundi nibwo yagabye igitero, ejo nibwo yagabye igitero ku nzu ya Netanyahu, umuyobozi ukomeye, minisitiri wa Israel, igabaho igitero gikomeye, inzu irasenya kuri za misile zayo zikomeye, ndetse bivugwa ko hapfiriyemo umuvandimwe wiwe. Iyi Netanyahu, umuyobozi wa Israel ukomeye gutya, uyu na mwene wabo nyine umuvandimwe we, bivuga ko nawe ari umuntu ukomeye mu bintu bya nucleaire, mu bintu byo kuvanga intwaro za kirimbuzi, bivuga ko nawe akomeye, ariko biravuga ko bashobora kuba baramwivuganye. Uyu Netanyahu, umuryango wabo ni umuryango w'abarwanyi gusa. Hari n'uwo nigeze kumva witwa Jonathan, nawe ndashaka udusesengurire, mudufashe kumva uyu muryango Netanyahu uyoboye Israel, uyu muvandimwe we, uyu Jonathan, udutendo bagiye bakora kugeza ubwo Iran muri ibitera imitera ibijunditse, ndetse bumva ko ari we w'ingenzi mu buzima, baramutse bamushyikiriye, ku buryo ibitero byo kurasa kuri Israel bishobora kuba byagira uruhengekero, bikaba byahagarara igihe bataramufata, bumva ko ari ikibazo gikomeye. Abadukurikiye bakwiriye gusobanukirwa neza ko uyu minisitiri w'intebe wa Israel, Benjamin Netanyahu, ni umwe mu bagabo bakomeye Israel yagize.
kuva yakwigenga cyangwa se kuva yashingwa nka leta itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948 mu bantu bose bayoboye Isirayeli niwe uyiyoboye igihe kirekire, ariko menya yiyoboye kabiri. yego. Hanyuma kuyobora igihe kirekire rero afite umwihariko utuma abanyayisirayeli benshi bamwiyumvamo. Twagiye tubisobanura kenshi mu biganiro byacu yuko Isirayeli ihanganye n'Abarabu kuva yashingwa. Yego. Bahanganye rero mu buryo butandukanye, bagiye bagira intambara zibahuza, ariko kandi bagenda banagabwaho ibitero n'imitwe y'iterabwoba ishyigikiwe n'Abarabu. Yego. Biri no mu mpamvu z'iyi ntambara turi kuvuga ya Iran na Amerika na Isirayeli, kuko Iran yagiye igaragara ko ari we muterankunga mukuru w'abagiye bagaba ibitero kuri Isirayeli. Yego. Hanyuma rero imbaraga za Netanyahu imbere mu gihugu azikura ku bikorwa bya gisirikare yagiye ayobora, cyangwa se atanga amabwiriza yo gukora nka minisitiri w'intebe, kuko mu gihe cy'ubutegetsi bwe Isirayeli yashoboye kwica abayobozi benshi bakomeye b'imitwe yagiye iteza umutekano muke Isirayeli. Yego. Bagiye bica abantu benshi bafatwaga nk'ibyihebe cyangwa se nk'abanzi ba Isirayeli. Yego. Ibikorwa byinshi byagiye bikorerwa hanze ya Isirayeli bikozwe n'igisirikare ndetse n'inzego z'ubutasi nka Mossad, ibyinshi byagiye bigaragara ku ngoma ya Netanyahu. Ku buryo rero abayahudi benshi bamubona nk'umucunguzi wabo, ku buryo banirengagiza ibindi bibazo bya politiki yagiye avugwaho ruswa, yagiye avugwaho ibintu by'ubusambanyi. Itwo tunenge twose yagiye avugwaho bituma tudahabwa agaciro cyane, kubera ko ku bwabo kuba bamufata nk'ingabo ikingiye Isirayeli. Hanyuma uyu munsi rero kuba Irani imuhigira ni ikintu cyumvikana mu gihe cy'intambara. Buriya nk'uko Amerika na Isirayeli batangira intambara bibasiye ubuyobozi bukuru bwa Irani, bakica umuyobozi w'ikirenga ndetse n'abakuru b'ingabo, urumva Irani nayo ishoboye kugira uwo yica mu bayobozi bakomeye b'ibihugu byayiteye, cyaba ari igikorwa cy'indashyikirwa bagezeho. Rero amakuru avugwa nanjye ntayumvise yuko hari igitero cyagabwe ku rugo rwe ndetse umuvandimwe we witwa Ido Netanyahu, bikavuga ko yahaguye. Ayo ni amakuru yatangajwe ariko ataremezwa na Isirayeli. Ubwo rero wenda bigatuma tugaruka ku bavandimwe be. Nk'uko wari ubibajije, Benjamin Netanyahu ni umuvandimwe wa Jonathan Netanyahu. Mbere y'uko ugera kuri Jonathan Netanyahu, uyu Benjamin Netanyahu, iki gitero kigabwa mu rugo rwiwe ntiyari ahari? Buriya ashobora kuba yari ahari, ariko nk'uko ubizi Isirayeli yose bamaze igihe biteguye iyi ntambara, kandi ko ishobora kubageraho hakoreshejwe ziriya misile za Iran. Yego. Ni ukuvuga ngo ari amazu y'ubutegetsi, ari abaturage muri rusange, abayobozi benshi bari gukorera mu nzu zo munsi y'ubutaka, kandi ziba zarubakiwe icyo kugira ngo zibakingire ibisasu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero n'ubundi twibutse n'abadukurikiye yuko na nuriya Ayatollah Ali Khamenei wa Iran yari afite inzu, iriya nzu akoreramo n'ubundi yari isanzwe ifite n'ubwihisho bavuga yuko buri ku bujyakuzimu bwa metero 80. Aho rero ni ahantu haba harateguwe, hari umutekano wizewe, ibisasu bitashobora kugera, ku buryo igihe cyose ahari umutekano we uba wizewe. Icyabaye kugira ngo ashobore kwicwa ni uko yari yasohotse mu bwihisho bwe, akazamuka agateranya inama, ku buryo bamurashe mu by'ukuri atari mu bwihisho bwe. Uyu munsi rero Netanyahu ntabwo yakora ikosa ryo kugaragara ahantu byakorohera Iran ko yamurasa, bikavuga ko nubwo yaba yari ahari ariko atashoboye kugerwaho nyine kubera ko
ari mu bwihisho bwe nk'uko n'ubundi izindi nzego nkuru zose za Isirayeli zitari gukorera ku mugaragaro, ziri gukorera mu bwihisho ahantu hari safe, bizeye neza yuko ibisasu biri guterwa muri Isirayeli bitabageraho. Ubwo biravuze ko uruhererekane rwa Netanyahu na mukuru Jonathan Netanyahu biragaragaza imbaraga zikomeye kuri Isirayeli, biragaragaza icyizere gikomeye ku butegetsi cyangwa ku buyobozi bwa Isirayeli kuri uriya muryango. Nicyo warugezeho tutarava kuri Netanyahu. Yego. Nk'abandi Bayahudi benshi cyangwa se bose, nawe ni umusirikare. Ni umusirikare winjiye mu gisirikare mu 1967 agikora mu gihe cy'imyaka 6 kuko yakivuyemo mu gihe 1973 akivamo ari ku ipeti rya kapiteni. Ariko muri serivisi ze z'igisirikare yakoze yabaye muri special force ya Isirayeli. Iyo rero special force niyo yagiye gukora ibikorwa byinshi, ama operation menshi hanze ya Isirayeli. Izwi cyane Netanyahu yagizemo uruhare akanayikomerekeramo ni yabereye i Beirut muri Liban. Ku kibuga cy'indege bahakoreye operation, yahakoze ibintu bikomeye cyane ariko aza kuhakomerekera. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe cy'imyaka 6 yamaze ari mu ngabo za Isirayeli nk'umurwanyi, yari umwe mu bagize special force ya Isirayeli itumwaho rukomeye, ikora ama operation y'ibanga kandi asaba ubuhanga buhanitse. Ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihe yagaragaje ko ari umwe mu bantu rwose bari bashoboye operation z'ibanga, ibijyanye n'ubutasi, ibijyanye no kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Ni umuntu rero wari usanzwe n'ubundi bimurimo. Aho aviriye mu gisirikare n'ubundi ntabwo ubwo nibwo yatangiye kwinjira muri politiki. Kwinjira muri politiki rero aza kwigaragaza kugeza igihe ageze ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Umwanya ukomeye cyane. Umwanya ukomeye kuko twibutse abadukurikira yuko Isirayeli iyobowe mu buryo bwa regime parlementaire. Ni ukuvuga ngo inteko ishinga amategeko nibwo ruba urwego rukuru. Ishyaka ryiganje cyangwa se ryabonye amajwi menshi mu nteko ishinga amategeko niryo ritanga minisitiri w'intebe, rikaba ari ryo riyobora igihugu. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri minisitiri w'intebe muri Isirayeli uba ufite imbaraga zose kuko uba ufite n'ubwiganze mu nteko. Ku buryo rero imbaraga zose z'igihugu mu by'ukuri ziba ziri mu ruhande rwawe. Ubwo rero uwo mwanya yawugezeho kandi awubyaza umusaruro. Nk'umuntu wari umusirikare kandi wagiye ugira uruhare muri operation nyinshi z'ibanga, n'ubundi yakomerejeho noneho akaba ari nawe utanga amabwiriza yo kuzikora kuko noneho yarageze mu mwanya wo umugira umugaba w'ikirenga w'ingabo. Uyu munsi rero aracyafite ako gaciro, Abayahudi baracyamubonamo ingabo ibakingira. Ni nayo mpamvu ubona rwose iyo afite ibibazo bya politiki imwe mu iturufu agira yo kubyikuramo ni ukugira udutenda akora hanze ya Isirayeli tujyanye no kuhangana n'abanzi bayo. Bigatuma Abanyayahudi bavuga ati nubwo ari umunyamafuta ariko nibura arakomeye, afite inkoni rwose idukubitira abanzi. Afite inkoni idukubitira abanzi. Iyo rikaba ari iturufu ituma akomeza gutegeka. Hanyuma tugoretse rero ku bavandimwe be, ntabwo ari benshi amateka tuvuga ko ari ubundi bavukana ari 4. Harimo Benjamin Netanyahu, witwa Ido Netanyahu ariwe bivugwa ko ashobora kuba yiciwe muri ibi bitero bya Iran. Akaza witwa Elisha Netanyahu, we nawe yitabye Imana, nawe yari umusirikare ariko yitabye Imana mu 1980. Hakaza na Jonathan Netanyahu. Jonathan Netanyahu nawe yitabye Imana ku myaka 30. Aguye muri Uganda Entebbe muri operation yari yakozwe n'igisirikare cya Isirayeli, yari igamije kubohoza Abanya-Isirayeli bari bashimuswe n'ibyihebe. Iyo operation rero yari yowe na Jonathan Netanyahu. Yarabaye igenda neza. Mwatubwira uko yagenze muri makeya? Reka wenda
dushobora kuzagira undi mwanya dusobanurira ibikorwa by'ingenzi byagiye biranga ingabo za Isirayeli, cyane cyane amaoperasiyo akomeye yagiye aba hanze ya Isirayeli. Ariko icyo twabwira abadukurikira nuko iyo operasiyo yari igamije kubohoza abanyayisirayeli bari bashimuswe. Bari bari mu ndege ya Air France, hanyuma iza gushimutwa n'ibyihebe byari bishyigikiwe na Gaddafi, kuko bwa mbere bayishimuta bayigushije i Benghazi muri Libya, ubundi ihava ijya Entebbe Uganda. Igeze Uganda rero kuko ubwo yari irimo abanyayisirayeli bagera mu 102. Hanyuma kubera ko yari irimo, kubera ko Libya yari ifitanye umubano mwiza na Uganda, Uganda icyo gihe yari iyobowe na Idi Amin, bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo nyine babajyane kure ya Isirayeli, hanyuma babone uko bavuga ibyo bifuza. Ibyo bifuzaga si ibindi, bayishimuse bagira ngo basabe ko Isirayeli yabo yarekura abarwanyi babo bari barafatiwe hirya no hino bafunzwe na Isirayeli. Ariko ukurikije imbaraga ziba zatanzwe mu gufata abo barwanyi, ndetse n'uburyo baba bagize menace ikomeye ku mutekano wa Isirayeli, kubatanga ni ikiguzi Isirayeli itapfa gutanga, kereka ari bwo buryo bwa nyuma busigaye. Rero mu kuwushyikirana n'ibyihebe bivuga biti muturekurira abantu bacu natwe turekura abanyu. Ubwo Isirayeli yari ifite ubusiyo ebyiri. Iya mbere ko ari kureba niba bakwemera ubusabe bw'ibyihebe, iya kabiri ari yo kureba ko bashobora kuba babohoza abaturage babo binyuze mu mbaraga za gisirikare. Rero baje guhita banzura yuko bagomba gukoresha imbaraga za gisirikare, ariko kugira ngo babone igihe cyo kwitegura, bemerera ibyihebe yuko bagiye kurekura abantu babo. Baravuga ati muduhe igihe tureba amadosiye yabo, tureba aho bari, tubigenzure neza, tubyegeranye, hanyuma twitegure tuze kubabohereza, namwe muduha abantu bacu. Ibyihebe rero bijya ku cyizere yuko barimo bitegura kurekura bene wabo bafunze. Mu gihe rero ibyo byari biriho, Isirayeli yo yahise itangira gutegura operasiyo yo kujya kubabohoza. Uburyo rero bayiteguyemo ni uburyo bw'ubuhanga buhanitse cyane, kuko icya mbere hari ibintu byagiye bibafasha. Bamaze kumenya neza aho bari, bamenye yuko bari Entebbe, byaje guhurirana nuko isosiyete yubatse ikibuga cya Entebbe yari iy'abanyayisirayeli. Icyo gihe urumva abantu bubatse ahantu bari bahazi neza, bahametereza. Bahise rero bafata mapu yose y'ikibuga, bareba neza ku buryo bashoboye no kubona neza naho bafungiye naho bari. Bamaze kubibona neza rero bategura abasore bagomba kujya kubabohoza. Ikibazo ubwo bashoboraga kugira ni distance ihari, kuko kuva muri Isirayeli ugera Uganda ukongera ugasubirayo, urugendo ruri bukoreshwemo indege kandi zidafite ubushobozi bwo guhagurukana amavuta ari buzijyana akanazigarura. Byasabaga yuko bagomba gushaka ahantu bari bunywera amavuta. Icyo gihe rero bavuganye n'igihugu cya Kenya. Kenya ibemerera ko kwakira indege zabo zikahanywera amavuta, hakaba hanategereje ramforo. Ubundi ukuntu ziriya operasiyo zitegurwa, bategura itsinda rya mbere rigiye mu gikorwa, bagategura n'irindi tsinda rya kabiri rishobora kuza gutanga ubutabazi mu gihe irya mbere rihuye n'ingorane, igikorwa ntikigende nk'uko bagiteguye. Ni ukuvuga ngo rero iyo force iri standby igomba kuba nayo iri hafi kugira ngo ize gutanga ubufasha igihe bukenewe. Ibyo rero byose kubera ko Kenya ihana imbibi na Uganda, byoroheye cyane Isirayeli kwitegura iyo operasiyo no kubona aho izo forces zabo zitegerereza, ariko no kubona ahantu bari buruhukire bakiva Uganda, kugira ngo bahaguruke noneho bagende bari safe. Niko byagenze rero. Operasiyo iraba, batera batunguranye, batungura ibyihebe. Ariko nanone twibutsa abadukurikira, buriya twanabivuze ubushize, abanyayisirayeli bose
baba bahuje Mm. bunga ubumwe. Mm. Buriya ngira ngo nawe urakurikira, ndabizi ko ukurikira amakuru mpuzamahanga. Yego. Nicyo gihugu kigira umwihariko wo kuba Mm. kitagira abantu bashobora kukigambanira bagiturutsemo. Cyane. Ni ukuvuga ngo umuyahudi aho ari hose, Yego. Abayifatanije aba ari kumwe n'igihugu cye, cyiwe. aba ari kumwe n'abaturage ba Isirayeli. Mm. Biri no mu bituma bagira imbaraga. Mm. Barahuza, Bacuruzanya. iyo bari hanze ya Isirayeli, Mm. ngo bose bazi ko ari abavandimwe, Yego. kandi bakora ibishoboka byose, Bakazamurana. ukiza akazamura undi, ukeneye serivisi akayisaba muri mugenzi we, kandi ntayimwime. ntabwo ayimwima. Ni ukuvuga ngo rero ni abantu rwose pe, ubumwe bwabo, gukunda igihugu, urukundo rwabo biri mu bituma barushaho kugira imbaraga. Rero impamvu nayo mbigarutseho ni uko muri abo bari bafashwe, bagezeyo bamaze gufatwa, bamaze gufungwa. Yego. Harimo umudamu umwe wari ukuriwe, avuga ko agize ibibazo. Wari utwite. Yego. Noneho ibyihebe biramurekura, mujye kwivuza. Agisohoka rero afata indege arasohoka. nyina baramurekuye ngo ajye kwivuza, bari bataragira Entebbe. Noneho rero uwo nguwo barekuye rero, hari amakuru yatanze. Ayo makuru yatanze niyo ari mu byashingiweho bitegura igitero. Umva yavuze ati, yavuze umubare w'ababateye, avuga intwaro bari bafite. Ni ukuvuga ngo ku buryo urumva baje bazi imbaraga z'umwanzi bagiye guhangana nazo. Ikintu no kindi cyari gikomeye bagomba kwitegura, bagomba kwitegura uburyo bwo kujijisha ingabo za Uganda kugira ngo zitaza kwinjira mu mirwano nazo. Yego. Uburyo ro bateguye kuzijijisha nta bundi, ona Idi Amin yari umujenerali wafashe ubutegetsi ku ngufu, nawe ubaho mu buryo bwa gisirikare, ku buryo kenshi ingendo ze zaratunguranaga n'imbere mu gihugu. Yego. Rero icyo nacyo barakifashishije ubwo bageraga Entebbe, indege yabazanye ikimara kugera ku kibuga, hahise hasohokamo imodoka Benz y'umukara iriho ibendera rya Uganda, nk'iyo Idi Amin agendamo. Ibyo babikoze kugira ngo bakimanuka mu ndege, abasirikare ba Uganda barinze ikibuga bataza kubona ko batewe ngo babe babarasaho. Noneho rero bakibona imodoka batangira kubazanya hasi, perezida ageze hano ate, ese hari gahunda, kuko ubusanzwe perezida ingendo ze zirategurwa cyane. Noneho uko kuba bibamo urujijo byatumye imodoka iza isatira abarinzi b'ikibuga. Noneho abandi bakomando bari babari inyuma bose baba bamaze kubona neza uburinzi bw'ikibuga uko bungana, bose barabarasa. Barabarasa ku buryo kandi bakoreshaga ziriya mbunda zidasakuza, ku buryo nyine abaguweho nyine n'ishyano nabo, nta bundi buryo bwo gutabaza no kumenyesha abandi bagize igisirikare cya Uganda ko igihugu cyatewe. Operasiyo rero iragenda batungura ibyihebe, nuko barabirasa barabyica. Bamaze kubyica noneho batangira gusohora abafashwe, babohereza mu ndege yari yateguwe. Operasiyo rero ijya kurangira, urumva uwari uyoboye operasiyo ni Jonathan Netanyahu, mukuru wa Benjamin Netanyahu. Noneho rero urumva nk'umuntu uyoboye operasiyo ari responsibility abafite, kujya kubashwa yuko abo baje kubohoza bose bababohoje, kumenya yuko abasirikare be bose bari safe. Ni ukuvuga ngo muri make niwe wagomba kwinjira mu ndege bwa nyuma. Hanyuma rero bamaze kwinjiza imbohe zabohowe, abasirikare bose bamaze kwinjiramo, Jonathan agiye kwinjira, hari umwe mu basirikare ba Uganda, ntawe uzwi niba yari yakomerekerejwe cyangwa atari yakomeretse, ariko ikigaragara nuko yari muzima, utari wapfuye kandi agifite intwaro ye, niwe wabonye ko bagiye, areguka afata imbunda arasa arasa Jonathan, amurasa rwose, yamwitondera, amurasa urufaya ku buryo yahaguye.
operasiyo rero iba irangiye ityo, baragiye abasirikare bose bari safe uretse uwari ubayoboye wari umaze kuharasirwa. Nuko operasiyo hari bahise banayimwitirira, bamwe bayita operasiyo Yonatani, abandi bakayita operasiyo Entebbe cyangwa Thunderbolt. Wowe yakozwe ngo ni nk'inkuba. Ni operasiyo yamaze iminota 30 kabirarangiye, bavuye Uganda bamaze kugenda, batahukana intsinzi ariko ivanze n'agahinda, kuko umwe mu bakomando bayo bakomeye wari uyoboye operasiyo yari amaze kwasiga ubuzima. Ayo rero niyo mateka wenda mu ncamake twavuga ku muryango wa Yonatani ndetse umuryango wa Benjamin Netanyahu. Bose na barwanyi, na abasirikare kandi b'ingenzi bakomeye, kuko n'uwo bikekwa ko yabaye yapfuye nawe yari umusirikare, ariko akaba n'umwe mu bahanga bakora mu bijyanye na nucleaire. Numva urabizi ko abayahudi ari abahanga muri domaine zitandukanye, ni kimwe mu bihugu bifite intwaro kirimbuzi. N'umwe rero mu bahanga Israeli yari ifite cyangwa se ifite, kuko ntabwo biremezwa niba yapfuye, ariko abaye yapfuye bikaba binasobanura yuko abavandimwe bose babashize, yabasigaye ari we wenyine mu bavukana nawe. Urakoze cyane kutubwira aya makuru yose. Abadukurikiye, abakurikiye Umushinga TV bose baba bayakeneye. Yego. Ndamuko uyu mugabo Yonatani Netanyahu amaze kuba isereri muri kariya gace, kandi ibihugu byose biramutinya. Uravuga Yonatani cyangwa Benjamin Netanyahu? Yego. Benjamin Netanyahu nawe atazapfa azize urugamba, kuko mbona agiye atazapfa kurekura. Ejo bundi yari yarwaye prostate, ngo birarangiye, baragenda baramuvaga arakira. Urumva nazagira stress nawe agapfa. Gupfa abantu bose bazapfa. Ikibazo ntawe nubwo ari uko umuntu azapfa. Ubushize nibwo twarimo tuvuga dusobanura uburyo intambara itandukanye n'urugamba. Uyu munsi Israel kuva yashingwa iri mu ntambara ihanganyemo n'Abarabu. Na n'ubu iyo ntambara igizwe n'ingamba zitandukanye zagiye zigira abagabo batandukanye. Uyu munsi turi kuvuga Netanyahu, iminsi ishize havugwaga abandi, kandi nabo bagiye bagira ibyo bakora. Netanyahu napfa, yabaguye muri uru rugamba cyangwa se azize ikindi, azatambuka, ariko hari n'abazakurikira bazakomeza intambara kugeza mu gihe tutazi. Icyo rero navuga nuko ni umwe mu bantu b'intwari, ariko si nawe gusa. Amateka ya Israel aduha intwari nyinshi zagiye zigaragaza cyane cyane muri izi ntambara. Reka wenda tuvuge nka Ariel Sharon. Ariel Sharon yabaye minisitiri w'intebe wa Israel igihe kirekire, akaba n'umwe mu barwanyi bakomeye cyane Israel yagize, barwanye muri ziriya ntambara zabaye twavuze, uhereye muri iriya ya mbere yo muri 48 kujya 49, arwana mu ntambara y'iminsi 6 yo muri 67, arwana mu ntambara yo mu Kippur yo muri 73, ndetse bikavugwa yuko ingabo yari ayoboye iriya ntambara iyo itinda gatoya nizo zari zigiye gutwika Cairo mu Misiri, kuko Sharon yari yamaze kuyizenguruka, yategereje amabwiriza ya nyuma ngo yatsumurire Cairo. Hanyuma bigizwemo uruhare n'Uburusiya, basaba yuko intambara ihagarara. Mu by'ukuri umujyi wa Cairo wenda gutwikwa. Nuko rero muri rusange abagiye bayobora Israel abenshi ni abantu bafite ibigwi mu ntambara, n'abarwanyi bakomeye bagiye bagira ibikorwa bikomeye bakora bw'umutekano wa Israel. Inshuti bakunzi mukurikiye Umushinga TV, twiyemeje kuzajya tubagezaho ibiganiro byiza kandi bicukumbuye. Uyu munsi rero ni mutureke cyangwa se mureke duhagarikira aha ngaha, ubundi nakagaruka. Turabakunda cyane. Ciao ciao.